Napatauron na to, damikyan. Patauron na to, impagdikir, impagdua, impangayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dua, dua yawm Arafah. In sarayaw dua, ay pangingin dua mo muna in dua kaadlaw Arafah. Ang kalimang silayat, tupos-puson nila na kaagi. Ang kanabot din dito hato, magjama, magkasar sila din dito hato. Then, waktu yaon, kana hipag usa-usalon nila yapin waktu hipag doa. Sambil sadya miin tumukom na amin imata sukadain dito hato mga katawtay manghuran. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ami ini ding hamang abita si Nabi sallallahu alaihi wasallam sarawirayaw amin hipagpamungko in ako'y basim mga kanabihan nakaw na rin kako amin hipagdua la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amo ining patauron mga katawtay manguran, impagtikit, impagdua din dunhaon. Demikian impagtakbir sing kita niyo. Impagpataos, impagtakbir, impagtahalil mga palang paakam Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yato in patauron na to mga palangwan ko aram Islam